Sikuphize njalo umbukeli weTandla Nenkondlo sesifikile lesikhathi sakho setinkondlo uthi usiselelele bese uyafunza ngoba kumcwala ukuthi uthi usa-enjoy kube khona lokufundza lokho khona ukukuphilisa lokho kwento uhlale uhappy livite lami ngembukeli ngingifortunate ngwakamabuza lolu lihlelo lakho Tandla Nenkondlo sikulethela bosonkondlo bala ekhaya eSwatini kanye nabo bamfula bendayeni imisebenzi yeTandla ngalahlekelwa lithemba eTandleni debatali kanzi nemanyeva emhlaba angihlabe ngade ngathela kuphila nine ngibona khamba ekubeni nami ngaphakathi ngilangathelela kuhamba ngibanjwe nginembeza lo wathi umphumela wesona phela mina bumadima bemhlaba bunginike sibinzi sekumbute emehlweni lo ngidalayo make ngoba naba bonza ngakho bahamba nemadfuna eswini mina wangigcinela kuhlupheka kulomhlaba wekuhlupheteka ngisho ngoba kwehlulile kubalihawu njengamake lo neshawu lapho khona ngikwetfululela sifuba futhi netinyembeti tetfuluka kuthi wambabe ngisathane umile timbondvo ngiyamesaba. Welcome to Tandla Nenkondlo. Please introduce yourself. Bafana name stage the poison the poet. Okay. Ngihlala eMbowane. Ngicangisa indlovu lengakusho kamanje. Okay. The poison the poet. Yes. Why the poison the poet? The poison is from Bafana. So as ngitaka poet bengafuni ukudishintsha as ngibe someone else khayilihle or coffee. So I had to be myself as ngitala legend. Okay. What's be yourself with creativity kancane. Yeah. Okay, that's good. So uqala nini ngeBafana ipoetry? Ngikasho ngicala because ngicala ngayibukela ekuzeni poetry ngilalela ku music like ngilalele ama audios abantu bahamba isikhathi ngibhale but ngingapay attention ngiko bhale bo half and kuhamba isikhathi ngafeel like yathi ipoetry man right iyangisebenzela iyangihilisha but nami shothi ngabhala then ngabhala ke nami nangibhala ngahlangana na OPK ngambuta nathi yathi wenda njani ku stage nje kuze ungafrighten ungabinalo wathi relax the first thing lelikhoni le steps eqala the other thing bese sekuba ngonywana ngase sengithi okay asengicale ke ngacala 2022 I was doing form 3 ngacala esikoleni and ihamba kahle and le ndlela ihamba ngayo yanginika motivate ngiqhubeke since ngase sengiba nebantu abakhona bona ukuthi ngiyakhona recite poem. Okay. So ke wa recite kuphi na kuphi nje? Go recite kwami kube sesikolweni nasesonveni na open mic lebendwe ngi-OPK ukusengilapho nje la ngirecite khona. Okay. I-response ye-audience yakho ithini so far? Ihlezi positive usikhathi lesinenge nanga baba happy and excited but game ihliba negative because ngifela like khona lengingakwendi kahle khona la kushodile but ngekuthi bebangadi bona ngiqhubeke futhi ngithi isharp and yaba still i-audience is right nje basathi hayi Bafana ipoet ngisonkondlo oyintenda kahle. Okay, yini ngeke kucudela each and every day ukuthi uqhubeke Bafana ube ngisonkondlo? Ngilokuthi ezingingisonkondlo ngiphinze motivate nebantu so labanye la ngiba motivate base bayasho ukuthi u-out ukuthi ungabe sesoye manje kanje ngoba thina sithola ukuthi siphila ngale nkondlo takho sisitwa ngito kulokunye so kungcono ukuthi uhlu recite uyabona. Okay. Bese ke sengiyakhona nami iqhubeka ngibe nelithemba ukuthi ukhona lenkwendako ngepoetry. Okay. Lendlela okhuluma ngayo ngiyeva mani ukuthi ikhona le site lakho lincane lethi I am a motivational speaker. Do you have a dream of being a motivational speaker? Yeah, before ngicala ipoetry ngaqala ngathi ngi-motivational speaker ngibuka as ngi-motivational speaker but each time nangibhala lama poems lama motivations aba more figurative so kugcina kuyipoem. Mhlaba angihlabe ngade ngathela kuphila nine ngibona khamba ekubeni nami ngaphakathi ngilangathelela khamba ngibanjwe nginembeza lo wathi umphumela wesona phela mina bumadima bemhlaba bunike sibinzi sekumbute emehlweni lo ngidalayo make ngoba naba bonza ngayakho bahamba nemadfuna eswini mina wangigcinela
wangigcinela kuhlupheka kulomhlaba wekuhlukubetheka ngisho ngoba kwehlulile kubalawo njengamake lonesawo lapho khona ngikwethululela sifuba futhi netinyembeti tetfuluka kuthi wambabe ngusathane umile timbondvo nyamesaba ngesaba lamagama langisabisa ngawo njalo macetsa kutendela ejijini sesithe isikhathi soloku acala soloku atshaya impinza atiphinza atiphakela esitsheni samkhwenyana ngekwesaba kutfuma nekumanyata lokutamatamisa umhlaba ngangiyofuna kukhosela endlini yokukhondela lapho khona umfundisi wenkohlakalo wangibusisa ngetindzebe takhe temlomo kanzi abengifaka naseveni lakamoya awehlisa sandla sakhe sencele singiphatha singitsintsatsinsa tindzawo tami tangasense kulo mhlaba wenkohlakalo ngalahlekelwa lithemba etandleni tebatayi nasi-ke sililo sawo wonke umuntu wesifazane bantu besilisa abanalo lithando Utibona ukuphi in the next 2 years? Poetry. Yakubalela kasi lesithi ngiyakubona ukuthi u-creative and you can come up with something. Leta sichaza sibabukele. In the next 2 years. Angithi in the next 2 years mina ngibona sengikhona kwakha i-show. Ngisho ukuthi inyalo the poison or stay show abite nalamanye ama poetry kuze kutokwakheka abantu. Ngibona sengikhona kuba stable ukuthi nyalo sengisho ukuthi sengakhona kwakha i-show for other poets. Ngakhona ukuqhuqutela nalabanye bosonkondlo labasakhula. And nami ngidabe ngikhona shame. So ekhaya bayakusupporta yini noma uyayibhaqabhaqa ingane ne wow shame athi umuntu nge-library kanti unemanga yoperform. Ekhaya bangisupporta phinde ngisho ukuthi they don't because nangisacala kukhona lokuthi vele awuyini uyokwenda ipoet sonkondlo yena. Yebo. Yeah, baphinde futhi babona lokuthi no uyakhona kuyenda lento uyayenda lento. Mina ngingu-Andreas Bhekano kakunene walapha eMbowa. Mkhulu sitholela ijahala kakhulu lithi lingisonkondlo ngabe uyadini ngalokuba ngisonkondlo kwalo. Ngiyakwadi ngoba washo lokuthi ufuna kwenta lo. Ungumfana lo kanjani ke Bafana mkhulu? Indoda nje lethulile ayisiyo lephapha. Umuntu nje lothulile lo wenta nje lo msebenzi wakhe lawenda. Kumkhuthata ke mkhulu ngoba usithena sixoxisana naye wathi ufisile ekuchubeka nako kuba ngisonkondlo akhuthate nalabanye bamfana labancane kunaye ukuthi bachubeke bathimisele ngemathalenta abo. Ungamkhuthata uthini? Ngamkhuthata kuloko phela lahlosile ukuthi akwente yena ukuthi achubeke akwente abaside nalabanye labafuna kuwenta lo msebenzi lawentako. Ngabe sonkondlo but abona ukuthi uyakhona kubhala but akayitholi kangako isupport. Lesinye isikhathi ngithi kuyasita uma kumela for isikhathi ukuthi uzukhona ukutendela kwenda letinye into. Lesinye isikhathi uye uphushe ukuthi ufuna ukuthi ngakwendeka ngalendlela but kungabe kungende kanjalo. Lesinye isikhathi ngithi kungcono uqale ume up until bese clear kulokonye. Like now unangabe nje into yakho bobona ukuthi ngiyakhona mina kubhala. Vani ubhala then uzame ukuthi ngiyakhona nikureciter uzame lapho nala khona bosonkondlo labangakhona ukukusita khona lo ngakhona ukukusita ezihamba legend akwendeke ubese uba yodfana nje but believe in yourself kwendlela lokunye. Okay. Umuntu lomkhulu nguwe yourself. So lokubelivela kiko kahle kahle yakhona ukuachieve. Okay. If when I believe that no ngakhona mina recite and now sengiready ukuthi no ngasifesa stage go on you'll do it. Okay. Now we Bafana sengitshele ukuthi no ngiyayenda lemfole ngidayenda ngiphumelele. Ngihlala nemtali Nkosi yami ngicosicelele kubatali befe emakhaya ukuthi basivumele sendi poetry.
Yeah, bona batali kulukhuni lokuthunga bathini ngoba cause bagathe info lene letawuta nemali bafuna info letaba nenzuzo, but kuyamsita umfana as abe poet. So kungaba kuhle nje ukuthi umfana nangabe analo likhono alisebenzise because likhono siliphiwe uNkulunkulu, I believe, and likhono uNkulunkulu usiphele ukuthi sisave yena and next singatiphilisa ngalo. Kungendeka lo mfana lemsite kusasa lelikhono. So I think nangabe ubona ukuthi umfana wakho unalo likhono kuhle ukuthi umsupport noma ngabe ngelani ngoba emakhona abantu awafani. Kungabe ukuthi bani wenda kangcono kunazi bani mside mfana wakho. Lokunye futhi lokwenda umuntu ukuthi akhone kwenda kahle, it's because background yasekhaya ikhonene kumsupport. Wathi nakahamba athi uyokwenda ipoet ekhaba khona ukuthi ya utayenda mfana hamba, bamnika leso spirit athi efika level avela shine. Starting Bafana emicimbini yethu nembukeli yasho ukuthi hayibo ngamfola kanjani, umbukeli ke nakakudzinga ukutfola kuphi, ukuthola kanjani. Ngicabanga ukuthi angangithola ka WhatsApp, kona Facebook ngikhona but angimthandi kangaka Facebook. Lot of things, lies, scammers. So I believe nga WhatsApp kancane nakhona. Noma ungifonele inombolo yami le WhatsApp ngayo 76987885. Ngiya WhatsApp ngayo phindze ungangifola kuyona ungifonela ungitholakala lapho. Today and tomorrow. I wanted to say my opinion about today and tomorrow. But you, my audiences, overwhelmed my strength, yet I wanted to speak. I never thought, but it came as a shock. I knew, but I wasn't ready. I was still gathering, collecting, preparing myself to meet today. But because time is consuming, I had to meet today in a hurry. And amazing it is, even today, I'm still doing the same, preparing myself to meet tomorrow. That's how the story goes of today and tomorrow. Today is the present dreaming, I mean the hunger, starving for soft life. The time of preparation for tomorrow. Chances keep on providing new ones. So it's up to the men's arms on how to hold and handle well opportunities today in order to sustain tomorrow. I know sometimes we wonder, we worry, we even ponder on how we can thrive the word tomorrow. Yet we know we can only try by using wise the chances that we get today and put the rest to our Father in heaven. Reaching tomorrow is more of a lucky, but even worse when you reach tomorrow with your dreams come true. I know, to you all my audiences, I know we all have dreams, but not all of us are capable of achieving our dreams. In order for us to achieve our dreams, we must be like be busy with what we believe on. Then we can make the sweetest honey. Ngabuhle uThembeni Sonkondlo lohlala ubhala ubeka lapha. Sebamangele futhi lapha ekhaya kuni ukuthi wena uhlusithele hlala wefana ekamelweni wendana awubakhokhela ngani ubafundzele manje wena upha ukufunza lapha esibukweni tibuko esibukweni ube like I know blind ngicelebrity la kusasa but kude lo watiko ka social media bakwati wena nathi asikwati nasekhaya bakwati nasesikoleni bakwati after 2 weeks nangabe nje esikoleni after 2 weeks tshela Mr. Banibani lapha noma Miss Bani ukuthi wena ufuna khaya inkondlo yakho utokhona kuba nebalandzeli bete nalabanye wena ubafundzise ukuthi ublind kanjani ngetinkondlo mbukeli ungayinzawo sithatha likhefu nasibuye likhefini sitawuta nayilo tasendela umsebenzi wetandla ufunze lokuningi ngoba yena utendela lo msebenzi ngetandla takhe from scratch. Mbukelo Tandla Nenkondlo solubukele lona ihlelo lakho lelihamba embili Tandla Nenkondlo. Uyathi ke mbukelo ukuthi la ehlelweni lakho Tandla Nenkondlo awugcini nje ngeke enjoya tinkondlo leti haywa ngibo bosonkondlo leti mnanzi ngiyathi ukuthi sohlala une pen neliphepha usho uthi lenkondlo lena ngiyacabanga manje ukuthi ngimshayele lo sonkondlo ngimtshela ukuthi azingete noma la inanga noma endami khona lengifuna ukuthi ngikuhaye eceleni. La lengikhona khona ke mbukeli ngisenyamane enhlangano. Mbukeli nginamake lo wenda umsebenzi ngetandla takhe utawufunza ke ngimanye ngoba ke so ucishe sewende lo msebenzi yemalanga nginamake Dlamini ngembukeli utasicocela kabantu ukuthi uwenda njani umsebenzi wakhe wetandla futhi usebenzisa ini nani make siyawemukela ehlelweni lethu Tandla Nenkondlo. Yebo Nkosi. Imake umbukeli kufisile make ukuthi kwadi ukuthi wenda muphi umsebenzi wetandla.
ngenta umsende ukweluke macansi ngeluke ngelikhwane nangendvobe bese sengiluthatha amaplastic ngiyaweluka njengoba ngeluka insapho Okay. bese after that ke sengeluka njengoba ngiluka licansi ngenta idometi ke lapho le hlala eqini kwembhede sengenta nayo ukukolosha ngisayifunda ke ukukolosha Okay. ngisayifunda ke yona ngithethwe ngikhona ngenta lokho bese ngenta lo ngakutshengisa kona lokurula ama-plastic ema-chips Okay. bese sengenta ligansi ke Phuma ligasi lelihle nje impela. Ucala nini ke manje kwenda umsebenzi wakho ngoba ngiyati ukuthi bomaketi imbokotho tihlala tikhushutela manje kube khona leti kwendawo eceleni ukuze bamphana kuphila. ngabuya la nsimini ngihlale ngente ngase ngibeka libhodo etiko ke sengiyalukhazana ke sengiyageza ntambama angisanti ke ngoba sekumehla kasabona angisenti ke sengisegezi Sona minyaka lemingaki nje make wenda lo msebenzi wakho ngicela 2002 Okay. ngeluka afungela ama 2003 ngeluka amala endlini semnyama ngase ngiyaqala kweluka emagasi ukuthengisa sengiqala ke kufunda la ma-plastic Okay. ama-plastic ngithatha umntana mangithengisela eJozi wasuyafa lo mlungu abengithengisela khona sebangithengela nje bantu kakhulu kuthengwa la elikhwana Okay. Okay. lamakhaya kuthengwa elikhwana Okay make. Shothi wena wenda ngala ma-plastic wende nangelikhwana. Oh ma yini lokunye lo yayikwenda eceleni nje ngaphandle kwalamacasi. Tilulu wena ngathi nje ngiyadaka. Ngithi batithenge bomake ngesikhathi setilulu. Okay ma. Okay. Kune bomakoti ke make labamangele ukuthi bona kumele basuke babheke phi nje nempilo nje ngiyalona ngeva ukuthi wathi noma mkhulu sashonile wachube wathi ngina ukhona mina chubeka ngiphile ngoba nginato Tandla. Ngiyakhona ukubona ngiyakhona ukuthi ikhwale engakwenda eceleni. Ungathini ngibe make abathi mvamba ukuthi kumele bathatheni babhicini. Ngiyabacela nje ngemalanga ngithi ake nibe bantwana sisebenze. Alo thesiyeta gogo. Ngeke asiguqeni phansi sente tilulu phela bente bathi siyehluleka thina bajikela. Uyaye bese wenda njani ngoba uyambona umuntu ufisile kuphila kephi ehluleka. Ngiyabayekela lo umnyango abantu bese wangena efamily lasebakhona basengena efamily. Mase kufanele ngabe uyenta phela la khaya so uyavula phangidini wabiko. Akucucutela ke labo labani supportako make ungathini ngoba angeke nathi sesijabule nawe ngeke sojabule ukuthi wenda umsebenzi wakho lomhlena kangaka soduva lapha ngekhathi endlini kanti phela nawe ufisile ukuthi uphile ngawo. Bayehluleka mangibafundisa ethaselukeni. Ngeke wasiyakhona kweluka sisika naye. Okay. Khona kweluka. Okay. Lo munye bethengela amagasi ke ngaya ngamfundisa. Yena seluka lamahle kunalawa. Okay. Lokusho ukuthi makwenda umsebenzi lomuhle loncomekako. Kukhuthatha ke make ama customer enu ukuthi achubeke anisupport ngalo msebenzi ungathini ngiwo. Hawu kuzanhle bacela bamane basiside ngoba sithola shukela kubo. Ngoba mina ngifisile ukuthi makachubeka aphile. Angagazi nje imali echamuka kanye ngenyanga kuze kuthi aphile. Bonkosi. Ngibonga nami ukuthi bangisupport uma ke bangalapha amsile nje kakhulu. Ngisupporta. Ngafela ngilomlungu abengisupporta nganako. Wangifela ke lo mlungu. Sengikwenta nje njengama-plastic nje wabona kumbe ama-plastic lapha. Nalapha khona ama-plastic nje amasayi. Ukuthi wasengifuna ngilomlungu. Ukuthi ngiqhubeke nje la. Ukuthi bese kuphela lelikhwala. Okay. Sengenta lokho. Okay. Angathola kuphi ke make Maswati nakafisile ukusupport. Ngitholakala khona la khaya. Okay. Inombolo yakho elicingo? It is 761. Okay. 78385. Ka Gogo Dlamini kala Smela.
Okay, make siyabonga Mike. Mbukelo weTandla Nenkondlo uchubeke ubasupporte labo labentayo nemisebenzi yeTandla. Uyababona ukuthi bathi khandla kangakanani njengoba asho nje make athi yena soneminyaka yini imisebenzi yakhe yeTandla. Nichubekani masodla amahle nimsupporte. Nani nenifuna kufunza ningesabi kuta kutofunza kulabo lenibabona ukuthi sebawende lo msebenzi emalanga cishe lasathi nje kuhamba hamba. Sitabonana ngembukelo evikini elitako ngazo isikhathi sifana. Goodbye and God bless.